Obi Satani azilete mwetu ya nomba bambe. Ali unenya na kiwe ikuya size yaku. Obi Satani ikuya nikeanite munzi wa mwethi. Ikuya nikaima. Nikeanite munzi wa mwethi. Ozi ya tuozu. Satani we mutumanu. Kuta namba ututeti yokamba kwikulia yo nikenda ditu ningenda yo tingenda nyene jua tingenda Satani oye madhalao Uina kuyona wenzaidi ya SMS zimone kabwa utakena kibothia Omaneka ketie kula Tikita obuta Ndiru buta ronde Kuwenzaidi ya kama zimone kabwa utakabwa mapenzi kidogo Mwaka ukaketie ombola Nidho ambutia tatola ronge Titha otunganganise Andu amazi muno otamezi Maruiki yaka indoka ovuta tovuta avyo Uweza ukethie ka utinda uwete mbui Mume wakwane SMS zimone Otuta vutete mbinge ndokilia Ndokete umboze hai Nzizi anayengo waliuka Wewe kitazi atakala wathi usifurahi juu yangu Ukiona nimeanguka Nitasimama Wewe thioka SMS zimone ya muzeka utindo Atabiti ibeti bulotine kanotuine Hai mume wakwa nithiye kwanza ni wakabyo Ithie tando tuithati maka kapsa Iwebe wabanyaka tetatu Oyumetu kutwendi latini Kana twendi talo kubandubu Satani no hotu wete ya katru ya hii Yaka tetatu Sindu zianga iti Kana twendi talo kubandubu Akatru ya sindu ziandunia tithi Vete toka zizi hai Ndachuma kimanza Yaka siya mima nenewa Kweli Satani timo seoti Ndachuma kimanza Haitata ukwezilelia male ya dunia iko ya male tieno ya dunia siendo tisu Wewe ya medho tiana motio mamu ya hii Njene nguma batamana uingoka nyanage ingoka Hivi yaka ngonge o hivi ya unje tamondo yu Ni wete te kiko kinande yu unje tamondo tu Ya mbauno Ndi mala kwa kawaida Satani ya kapula seke hithi ome Hondo tia wa asenye Nienda ikala ni mundu museo Utia wa asenye yu Nienda ikala ni mundu museo Mume wake wetike mwe Wala Satani eza ubetilo wao kulitie kwa sabune Ayi Aina kuyi ndiyama na dhina imu Ndizi Withe aithia umetungangania mwitu museo Weba azia mwitu museo Atuye kakibeti wenu ja Hindi ukeza kukoma na mundu Umena mubango wa gando Ukazenga kiija uguete Mathalao Watuye idha mubango wa gando Ndomanda kindu kizula Mundu unazula hikaba Kitumikana cha ukuleo Withe ati utembete Undu umana mbene tina iba Samu wa nono ya neni Kitumikana cha ukuleo Nono bangwa na tuendete Ibalanza mbaye Samu wa nono
ni wethi yawe na kibetikizeo numba lakini mubango wa kando mbuka vyu ewe ambilondo nduka kabisa na kuwea netende ku wethi andu wathukanie vu na gitimba bwao hindu chavita andi manola watu oyeno dhiko kana kakwa ni wewe wa miaka 3 oyo meto ku 2013 kana 2012 ile akibetikila kinomba cho kisawa wewe wa miaka ndiki mundu kilo endete ajo kana 2012 bando yakasiyo maimane wa jalo ninguma na tumewe tena jaimo ya zai chuma kimanza sawa yes mundu wetu Amani Walker Mbiani mukethesi inya wake wesi pamoja na KVC na Martin Kilonzo ndeleba wa mheshimiwa Robert Mbui pamoja na Jimmy Carter security ya mwenene na wizi mamu ni ruane mali tiketele muno alati kuwaza ni ubetu kwa nitheka tiane mali tutanolwa tenda uthi umika ta mwana kile eta kimama yana ikilala imwana ngeke ono ngeka nalo yes moderator mwanya wakako yuneta wethea wanga ngethesinya wanga na mbengele kozia kakuyuni asanda engineer Mutunga Kenyatta National Hospital yasema undu mokite nesa mitamboni kamu ya asanda nondo ikala mitamboni chalo ula wa miti mbea maundu mokite nesa mitamboni kamu ya asanda nondo